akusiyo kuphela ipain engenza lo muntu asinda restoreke impilo yakhe. Kunalomuntu ongaphakathi ofuna ukuthi aphile. Umuntu une-depression hayi ngoba egula. Kodwa because kunento ekumele ukuthi ithathwe lapha izimpande zayo zisephume zilahlwe. Ungathetheleli inzondo magqubu. Akudingi maphilisi. Akudingi maphilisi lo kodwa umuntu uza ophethe zempilo ngalokho. So sigcizelela le ndaba ye spiritual aspect. Elihlelweni namhla malangeni umthombo wokuphila Fountain of Life sivakashi sethu lesibalekile futhi naso lesingchaplain E.T. Mazia losuka lapha ku medical and community chaplaincy. Sifuna kuva ukuthi uyini umsebenzi wabo yini lebasiphathele kona kude nathi sisive sikhone ukuthi ngelulwati lesitaba silitholile sithuthuke sikhule esikhathini sekuphila kwethu. Make Mazia siyakwamukela ehlelweni sicela ukuthi ubingelele bese ungena endzabeni. Ngiyabonga baba Mthali ukungibingelela. Ngibingelele nabo bonke ababukeli kwizindawo ngezindawo ngegama elihle lomfelo wami uJesu Kristu. Njobe seshilo baba Mthali uThabisile Mazia lo oyi-medical and community chaplain. Ingabe iyini le medical and community chaplain futhi yendani? Le medical and community chaplains i-organization esebenza kanye ne move for transformation. Isebenza ukuprovide spiritual care and support to the members of the community at large in South Africa. Isebenza ke ngoku-equipa i-trainer ama-medical and community chaplains. Wona ke a-trainelwa ukunikeza i-spiritual care and support to the various members of the community. Bese beplacewa ke mabeqeda lokutraina as chaplains in the communities where they are ukuze ba-provide ke i-voluntary services ngoba baya-volunteer. Bahambele ke imindeni ngemindeni ngokwesidingo. Mangithi ngokwesidingo ngisho ukuthi kunezidingo ezifana nokuthi bantu bahlanganyele kuma-disasters nanso sekwenzakala ingozi. Yebo. Bese kuba khona abantu aba-experience ama-trauma ngenxa yengozi okanye ngenxa yokuba beyizihlobo zalabo abanengozi. Bese ke nina nizoletha ke i-spiritual care and support kubo immediately on short and on long term basis. Ngisho ukuthini mangisho njalo futhi njengama-chaplains we are there to provide the immediate support. Siyabasiza ukuthi bakhona ukumelana nalesi simo. Ngisho nabantu abashonelwe, ngisho nabantu aba-experience ama-gender based violence, sikhona ukuthi sibasize. Ngoba thina ihlangothi esisebenza ngalo ile spiritual care. Awubheka. Ngoba phela uma umphefumulo wonakele nemtimba awuthokoti. Kodwa uma umuntu wangekhathi aphilile nalo mtimba uba semandleni. Usho kona baba. Usho kona kakhulu. Ungakho ke usizo lama-chaplain udingakala yonke indawo. Both kuma communities in general nakuma institutions of various kinds. Police institutions, medical hospital institutions. That's why we medical ne community chaplains. Malangini siyaqhubeka la sihleli naye echaplain E.T. Mazia ekulohlelo umthombo wokuphila. Ukhuluma la ngemsebenzi abawendako ukuvolunteer basebenela sive banakekela umuntu ongekhathi le spiritual care and support. Lo muntu wangephandle ke lo mtimba ingabe niyawunakekela nawo ngoba phela ngivele la ubingelela ngeligama la Jesu uthi Jesu ngangilambile ngangihambaze kodwa ngingendelanga lutho.
ungaphawula uthini lapho? Ngiyabonga kakhulu babenithalo usho kahle ngoba angeke uthi kumuntu uhamba ke ubese uyophila umuntu kube sengiyabekisa nje uyambona ukuthi uyaswela uyambona ukuthi ulambile thina ke bese sibasiza ngani na ngokuba channela ukuthi alright ukuze uthole kusizakala udinga lokhu nalokho kodwa kuqala siyaba assessa babenithalo awube yeah si assessa ama needs abo both the physical needs and the spiritual needs ukuze sibe sesiyakhona ukuthi sibasiza kangakanani kanjani mhlambe unako ukudla akanayo umuntu omphekelayo so ngalezo zimo ezinjengalezo siyakhona nokuthi sivolunteer okanye ke bese siyabachana ethi hayi kukhona abantu aba-provider lama services njengakuma sengiyabisa ama-home based care providers abazolokhu beza njalo njalo nathi siyeza siba-support ngale ndlela esingaba-supporta ngayo kodwa sifuna ukuthi kube khona usizo oluqhubekayo ngizwile ngithi on short term and long term basis immediately uya-assessa uprovide leyo need leso sikhathi bese-ke wenza i-follow up wena ngokwakho okanye-ke udirector sikubiza ngama-referral we refer to the relevant role players ngoba thina siphakathi sinjengama-bridge closers we are like keepers of the bridges ukuthi sibone ukuthi lo udinga le service lo udinga le service but at the same time simenze ukuthi kule spiritual aspects unakekelekile awubeke ukhuluma la ngema-referrals ukhuluma la ngokuthi niya-assessa tidzingo talowo umuntu spiritually and otherwise ikakhulukati tidzingo letiphathekako bese niya-collaborate lokho kwenta kubonakala imbamba ukuthi nisebenza nemphakathi ngoba umphakathi ngeke ukhone kusevisa uwedwa kodwa uma collaborate naletinye tinhlangano letikhona letingawenda lo msebenzi wena ungabuka emoyeni umncede emoyeni kodwa ungakhoni ukumnceda enyameni bese umisa kulabantu labangamnceda enyameni kuze ukuthi lo ekunene nakaphelelisiwe usho ukuthi hayi sesimncedile manje in totality ukhulumela nge-transformation yes ingabe ngileyo transformation eniyendako ngoba uthe wena ekucaleni la nikumove yokwenta ye-transformation siyabonga baba le move for transformation isho ukuthi asibukane ukuthi sikhona emphakathini asingabonakali njengabantu abayibona kuphela abazokwazi ukuthi bancede asingabonakali siyibandla thize elizokwazi ukuthi incede si-involve onke ama-organizations all the red players all the faith-based organizations nama-community leaders abefundisi abagcotshi bankulunkulu ama-prayer intercessors asibabizi ngamagama sibabiza njengama-service providers ukuze ekugcineni sibuthaneni ndawonye manje-ke i-transformation ilo ukuthi sibuka outside the box ebesihlale sibuka kuyo ukuthi mina ngimi ngedwa engingathandazela lo muntu akusinjalo ungakho-ke amongst the first trainings ezenziwa kwatrainwa ama-faith-based leaders ukuthi sikwazi befundisi nabaphethe imfihlakalo zaNkulunkulu in various denominations religious groups ngoba sonke sisebenzela ukuthi umuntu ongaphakathi aphile babenthalo manje-ke kunjalo kufuna ukuthi singene kwizindawo ngezindawo ungakho i-harvest inkulu kakhulu babenthalo ezikoleni siyadingakala amaphoyiseni siyadingakala correctional services ngisho nakuma-special institutions rehabilitation centers and so on and so on ungakho-ke siyibiza nge-transformation ukuthi sonke sibonakaleni sisiza imiphakathi yethu inguquko ibe khona sibambisene ngiyawuthanda lo mqondo ukuthi inguquko ibe khona kubanjiswene ngoba on your own ngeke nikhone ukuthi nilethe le nguquko iphelelise kubalulekile lokumala ngeni kokuthi etindzaweni esihlala kuto sikwadi ukuthi sibambisane umuntu angathi kuhamba lokho
Yes. Akube ngiloko ukuthi kwami lokho kwakhe lokho wethu lokho sifuna kuletha impilo lephuphumako emphakathini wangakithi. Yes, nginezezele lapho babenithali ngakungena emlweni. Another form of transformation ebonakala iyenzeka lapho ilokuthi umuntu isikhathi esiningi mayofuna usizo ephathekile ulindele ukuthi athole usizo sengiyabikiswa njengamaphilisi azolapha ipain. Manje ke si transforma ukuthi hayi akusiyo kuphela ipain engenza lo muntu asinda restore impilo yakhe. Kunalo muntu ongaphakathi ofuna ukuthi aphile. Umuntu une depression hayi ngoba egula. Kodwa because kunento ekumele ukuthi ithathwe lapha izimpande zayo zisephume zilahlwe. Ungathetheleli inzondo maqhubu ngakudinga maphilisi akudinga maphilisi lo kodwa umuntu uza ophethe zempilo ngalokho so sigcizelela le ndaba ye spiritual aspect kungakho kuze njengase Gauteng nje bayithengile le ndaba yokuthi kuma health department kube khona lama chaplains azo provide a spiritual care especially kulabantu abanama terminal ill conditions ngoba the moment u diagnose sengiyabekisa nje ukuthi une cancer already umqondo wakho sowuzitshela ukuthi sekuphelile manje ilapho engena khona ama spiritual caregivers ukuthi kukhona umuntu ongaphakathi kuwo ongenza ukuthi ingaqedi masinyane le cancer ingaqedi masinyane lo shukela and so on and so on sekungene ile transformation sebekhona phakathi within the government kungakho ama chaplains abekele njengokuthi amanye rules is to support the government. Yeah. So le cancer le lo moya niketa le nkulumo noma lo sito noma lo msebenzi le niketa ukuthi agcine ngiyethemba ukuthi kuyavela ukuthi le cancer noma ingaba khona ayidli lo muntu lo ngekhathi idla lo mtimba ngakho ke lo muntu lo ngekhathi solo intact ngakho ke akabe nemandla ngoba lo muntu lo ngekhathi akanemandla ngendeka kusinale cancer iphela. Yes. Ngendeka kusinale cancer ingahambi ngemandla lebe itimisele ukuthi ihambe ngawo. Nje. Ngakho ke kubalekile ukuthi umuntu ongekhathi abe sesimweni aphile sisaka. Ukhulumile lama hatred ukuthi niniketa le care spiritual care and support ngoba tinyenti letindo letibanga ukuthi umtimba lo muntu lo ngaphandle lo mtimba lo usheshe udzinwe ugule ungabi nemandla lokungadzinga amaphilisi kodwa kudzinga ukuthi emavu akho ukuthi kusiphule letimbanze letenda ukuthi kuba nale depression nangabe kuyi depression legcina yena umuntu angasayithokoteli impilo uthi lokunye kwabo lutonzo hatred tonke letindo letima social ills tonke letindo letinga tendelwanga ukuthi sitigcine timpilweni tethu letislimata leto tindo ngito letisibangela ukugula na kanjani ingabe ngikubambe kahle la ungibambe kahle baba that's why kunane training yokuthi bantu bakhona ukwa-understanda lama social ills ba-understande nama communicable diseases ukuze bakhona ukubasiza abantu hayi kuphela benale spiritual knowledge kodwa bene broader knowledge bahlanganise letinto kuletha i-restoration empilweni yomuntu. Yeah. Nanguba kahle makakusho ukuthi maphilisi abasebenzi. No. Maphilisi ayasebenza. Yes. Kodwa maphilisi akakulaphi konke. Ushito ukuthi kude maphilisi enzondo. Ukuthi nganatha lamaphilisi lawa kuphela inzondo kimi nganatha lamaphilisi lawa atangenda ngikhona ukuforgive labanye abantu. Ngiyabonga baba entalo uyibambe kahle ake ngibekise nje nangu une stress because of certain traumatic experience. Yes. Ngawathola ukulala kodwa okusela uvuka i-experience stress solo isikhona ilapho ke sinikeza some spiritual care counseling relieving i-severity yalesimo obhekene naso ukuze utholakale wenze njani usi-accepta angithi awuna kuvela usiguqule usi-accepta bese uvuma ukuthi umuntu ongaphakathi abe nokuthula
phezu kokuba isimo singaloluhlobo abese yacathula kanjalo azatholakala esephakeme naye angathi ngenxa yalokuthi ulahlekelwe isihlobo ngenxa ye-accident ulahlekelwe ubuntu bakhe ngenxa yama-GBV ngenxa yama-rape and so on abese etholakala esezilahlela nje uyabuya athole ukuthi ikhona impilo beyond lama experiences anasty our experiencing. Iqiniso lelo kuyabida kodwa ukuthi umuntu azafike lapho nawe lo mnika le spiritual care and support uba drained ngalenye indlela ngoba utifaka esimweni salomuntu ingabe kunjalo. Kunjalo baba, kunjalo kakhulu. Kungakho umele ube nobudlelwane nawe nalo umnikazi walempilo wale inner peace ukuze ube strong ungatholakali sewufola kanye naye into that distress. Sengiyabekisa nje uma ngabe kuna massive accident eyenzakale lapho so uyafika wena uzo provider let spiritual care and support and service and emotional support. Akufuneki ukuthi bese nawe uzithola immersed sewuzofana nalabantu ngoba kusho ukuthi uzo increase kunumber yama victims wena lapho. So yakhala lapho. Uyabona ke. So uthi shame Nkosi yami hey ulimele manje. Uyabona. Nawe ube ngiloko labangiko. Nakanje futhi ube strong and awuzenzeli ube strong ilapho ukhuluma nalo umnikazi walomuntu ongaphakathi mawuya lapho. Ingakho ufuna ukuthi vele umsebenzise lo muntu ongaphakathi okunikeza i-strength is beyond lama physical provisions ukudla nemaphilisi. Yilo muntu ongaphakathi uNkulunkulu ozokusiza. And nalo muntu lona okhuluma naye ufuna kube khona ubudlelwane bakhe nalo muntu ophilisa ngaphakathi. Iqala lapha indaba ngoba maseseka stable angithi usestable a bit kodwa usayifuna le support yakho nale care yakho ufuna ukuthi azi ukuthi awusiye wena isource ukhona omdala kunawe lo tawuletha lempilo lengcono lesimo labukana naso. Yes. Kuyabida kakhulu ngoba kumele empathize nalo muntu ufaka esimweni sakhe kodwa at the same time ungavumi ukuthi ube njengaye. Na kanjani. Angithi lo muntu kuba kangcono uma ukhuluma uma ngakubeka ukuthi ukhuluma le language yakhe ngendlela lota ngayo kuyo uyeba ukuthi imiva yakho nebunjalo bakho uhambisana nalesimo sakhe kodwa at the same time ungakuvumeli ukuthi kukugwinye kuze ukuthi naye abone ukuthi nami ngifuna kufana namake unemandla kulesimo lesibuke so. Usase lapho futhi babenthali ngifuna ukugcizelela le ndaba ibaleke kakhulu ngoba njengoba ngishilo ukuthi si respect all the faith organizations. So asimane sizophonsa umuntu ora siyakhuluma naye. Siyakhawunsela aze understand kuze kufike ekuthini nihambisane indlela. Awusho ukuthi mina ngiya-impose manje wena yenza ukuthi nokuthi. Ungakho kudingeka isikhathi. Nanguba kahle usho ukuthi njengoba ungumKristu wena kumele umtholisise ukuthi ume kuphi. Ungathi impose uvela uchamuka ukuthi Jesu uthi ngoba uyothola ukuthi lo Jesu osebenela wena enkolweni yakho kuye enkolweni yakhe akamsebenzeli. Yes. So kumele umathi uthathe isikhathi nalomuntu umvisise ukuthi ume kuphi bese uyakhona kusebenza. Wonderful uzwile bangithi wesenza i-assessment. So ne spiritual position yakhe iya-assesswa. Siyabonga. Uma siqhubeka makela ukhulumile kabantana ngekutrainer ukuthi niyatrainana ushilo ukuthi lena bafundzisa iqaleni bafundisi bantu nje benkonzo singasho ukuthi religious leaders and laymen lay people ngoba bona baku forefront nathi ngcono kufundziswe bona kuqala nabayivisisa lento itawuba ngcono kakhulu ekutheni ilethe lemiphumela lelilinzile. I-duration ye-training yenu iba sikhathi lesingakanani and ni-trainwa kubani ngoba
akubi ngibonthali nje ukuthi ngizo sengilomtrainer ngoba lento yenu i-profession letsite. Yeah. Okay. Noma ngithi i-professional. Yes. Yeah. No. Thank you very much. Shuthi angithi ukuthatha kancane nje back from the history. Yeah. Yeah. Kusho ukuthi umuntu obambe le vision uGeneral Messi Nongvambo. So uye hamba ekuhlangabezaneni nama experiences afana nabo gender based violence kwaze wafinyelela ekuthini athole ukuthi abe angibe ngesilungu igama lesizulu abe pioneer kwenza ukuthi kube khona inguquko abe ngumhlahlandlela from there wabese sehlangana ekuhambeni kwakhona wahlangabezana nomunye udokotela ophethe yena uhlangothi le-palliative care. Yile palliative. I-palliative care ilo hlobo le-care enikezwa kubantu who are diagnosed as having limiting diseases. Oh. Limiting diseases. Limita insuku takho limita insuku takho dokuphila ilimita ama-activities akho ikwenza ukuthi ungasakhona ukuphila impilo in a usual lifestyle oyiphila. Ma-conditions among them cancer, heart failures, kidney failures and such things. As vele zivumbuke ziqalelela lapho odokotela besho isimo sempilo yakho sinje bese ke uyanikezwa lento ebizwa nge-palliative care. Injongo yakhona yokuthi ube nempilo yokuthi awusavele uzidlahlele nje ukuthi mina vele sengilahlalele ukufa but uyasitakala ukuthi uphile a quality life even though impilo yakho seyibuthakathaka. Manje ke kuleyo quality life kune spiritual aspect nakhona egcizelelwayo. So ekuhambisaneni kwabo bobabili wathi ngabo ngo-2015 babona sidingo sokuthi abadesign i-program. But design le program baqala ke between 2017 and 2019 baqala vele bayi develop benze i-training program ukuthi baqale ba-train abantu base beyaqala be-train abantu ordinary people, faith-based leaders, community leaders ukuthi ba-provide the spiritual care and support, emotional support, spiritual support to the people who are in need. Njengoba sengishilo distress, involved in disasters, traumatic experiences. So in the process ke baqala be-trainer bona base be-train ama-trainers. So kumanje ke labantu laba kuthiwa ama-chaplains njengathi nje ba-trainwa ngibo as people who have pioneered this program bese bona banabantu asebebatrainile. So bakhona vele as trainers. Nesikhathi sekutrainer. Isikhathi sokutrainer ke kusho basically for ukuthi be chaplain ba-trainer for 5 days. Angithi kunamanye ama-programs on top of that uku-advance like any other program ya-advance but basically kwe-chaplains basic training 5 days during which time there's theory then nama-practicals bese nithola ukuthi-ke seniyaphumelela seniyagraduate senibizwa ngama-chaplains senirendarisha le service ninikwe ne-certificate le-certificate nokuthi manje senima-chaplains. Nileli based la eMpumalanga. I-chaplains is a national program, yes. Bese ke ngalokuthi izitebhisi esezihanjiwe i-chaplains organization seziningi kakhulu. Njengoba ngikhuluma nawe nje sikwi-stage yokuthi they are restructuring bahlela kabusha ba-organize kabusha ngenxa yalokho much as each and every province inama representation kodwa ke kuya ngokuthi akhona nama chaplains lapha ikhona available to all provinces. So njengami njena ngikwiMpumalanga province so ku last meeting then kwabe bese ukuthi each and every province mayibe nama
structures Oh. like ama commanders abazo run le program and make sure ukuthi bayi roll out the very new developments azo roll out through the provincial structure. So ngingu provincial secretary manje kule chaplaincy organization bala eMpumalanga. Yeah. Masithi eMpumalanga sikhuluma nge all the 3 districts. Yeah. Kuno chairperson umake Dineo Schottoti who is a chairperson for the province. Bese kwakhona la eMpumalanga sekuba khona treasurer chaplain Mazibu station le eNkomazi. So we are there in the front line of ensuring ukuthi iya roll out chaplains and all the new developments aya implement under the leadership yani a national office. So it's head umam General Nong together with Nong Mvambo together with Dr. Mpho Ratsikana. Ukhona yebo babe Mvambo kodwa ke wing yakhe it's more on your side the moral regeneration movement okwamanje ngoba umsebenzi akhona mningi ngapha according to the national decision. But ke all in all babonke lapha yana ku-organize le medical and community chaplains. Kanti futhi okubili lokho kuyasebenzisana collaboration ku-moral regeneration nani kumele ibe khona kumele ibe khona kakhulu ngoba i-moral regeneration ibuke ukuthi umuntu basesimilweni into tendeka ngendlela lekahle lama social ills onke ayakhwesha bugebengu abubi khona kuba khona kuphilelana kamnanzi and bantu labangakhona ukuthi bakwende lokho bantu labatindile emphefumulweni labaphilisiwe labanakekelwako labasupportwako uzokuthi lo muntu ongekhathi akhone ukuthi ende tinto letinhle kulabanye bantu. Yes, kakhulu ngoba kahle hle akafuneki silande kakhulu ngomlomo kodwa kufuna kubonakala ngemisebenzi yethu. Manje ke imisebenzi yethu mayibonakalisa uthando kaNkulunkulu ngesikhathi zonke. Imisebenzi esiyenzayo mayibonakala ukuhlonipha umuntu. Siya acknowledge bese siya preserve futhi dignity yomuntu ma peace keepers making sure ukuthi akuna simo sama conflicts abantu baphile banama in our midst. So masikhona lapha yana even masi renderisha lawo ma spiritual care services senza sure ukuthi akunamsindo abantu ba ku stage sokuba respected dignity yalo nalo umuntu noma ngabe kwesiphi isimo sokungabi right kodwa ihlonishwe. Uyayibona ke collaboration by moral regeneration ikhuluma ngevele ethi promote human dignity and equality. Ngoba umuntu wakhiwe uNkulunkulu. Siyalingana, siyafanana kokuthi wena umuze akusho ukuthi ungcono kunami ngimphishana. Kakhulu. uNkulunkulu sonke siyalingana. Kakhulu. Kokuthi unalo okuncane bhangi mina nginalutho akusho uthi ufunzile mina ngikafunzi uNkulunkulu siyalingana. Kakhulu ba. Ngiloko lokubalekile ukuthi sihloniphane inhlonipho iletha lesithundi uNkulunkulu asidala sinaso. So ngila ngisho khona ukuthi lo msebenzi wenu nalo msebenzi esiwendayo uya collaborate esenomsebenzi longiwo esikhathini sekuphila kwethu ngoba sikhuluma nangalo muntu longekhathi uma lo muntu longekhathi afundziswe kahle wanakekelwa kahle angeke akhone ukuthi anjonje angeke akhone ukuthi abulale labanye abantu nakanjani ngeke akhone kwenda letinto letingakamkeleki emphakathini kodwa always uthi strive ukuthi ende lokwamukelekako loku right hayi lokhu wrong baleka kakhulu ukuhlukanisa phakathi kwelokuhle nalokubi nakanjani nine lo muntu lenimondlako nimondlela ukuthi ekugcineni nakondlekile sithi lo muntu sesibile yes yeah uma singaqhubeka make siyathokoza kuba ukuthi ningumtimba lokhona national kodwa nani ku province senidakhile ukuze ukuthi nisebenzisane ne national ukhulumile la ukuthi eGauteng
ngconcothile ka-health bayasebenza. Ingabe la ekhaya ngconcothile yini esimo sime kanjani nokuthi futhi ngale ndlela loyibeke ngayo liyangithatha kungibeke ekutheni kumele nisebenzisane ne-correctional service. Okay, ngiyabonga baba. Kubuza lo mbuzo ubaluleke kakhulu. Njengoba ngishilo ukuthi sikwi-process yokuhlela kabusha. According to the national office. So among the other things ezihlelwa kabusha ukuthi singene kuwo wonke ama-department haya kwa-health kuphela. So seyisihambele phambili, which is good, i-Gauteng ngoba seyi-involved ngoba sekuze kunama-health leaders a-trainiwe vele ukuze kuthi uma kukhulunywa ngokuthi i-palliative care i-involve i-spirituality aspect of care nabo bayi-embrace lento yabona ngoba kune-policy vele eseyisupporta ukuthi makube khona i-spiritual aspect in the care program for palliative care. So we want to see us also in the all the governments umungizwe kahle ngithena enye yezinto ama-chaplains azenzayo asupporta i-government. So i-government siyazi ukuthi nama-department obviously isikhathi sizofika lapho vele kuba khona i-recognition by i-departments, various departments, recognition yama-chaplains. It's in the pipeline. Siyabonga lokho, siyakuthokozela. Likuyinto lenhle ngithemba ukuthi nawe umlaleli lapho umbukeli lapha ekhaya ungilowo lo divelako ukuthi naba bomake lamaziya bakhona na i-chaplain sila ikhona ningakhona medical and community chaplains ikhona la endzaweni yangakithi kuto tonke tindzawo kuze ukuthi incedise ukuthi siyanakekelwa emphefumulweni, siyanakekelwa kanti futhi asigcine nokunakekela siniketwa nemandla ukuthi sivuke sithinzise la sikhona khona ukuze ukuthi siwende umsebenzi ngendlela lengiyo. Uma singaqhubeka make senisebenzile nibe khona nini ngivile ukuthi yacanjwa nga-2017 la eMpumalanga nicale nini kubonakala ngayo 20 nalontshwa nini la eMpumalanga kuze ukuthi sike ubuka ukuthi senihambe inzima lengakanani uma kukhona lokuphathekayo lesenikwendile kukhona kuyasebenzeka yini kuyalimeka kuyahambeka yini endleleni. Okay, ngiyabonga baba. Angisho nje ukuthi about 4,000 chaplains have been trained for the whole South Africa. So nathi ke sangena saba ingcenye abatrainwayo eziMpumalanga. Maningi ama-chaplains atrainiwe nakhona la eMpumalanga graduate ayasebenza. Kusengakabi khona i-launch baba. And njengoba ngishilo ukuthi kune restructuring that the national office is doing so that ekugcineni kuzosebenzeka kahle any organization babe sebenza kahle mangabe kuno proper structure. Manje ke as part of the development kunale structure esesifomiwe for each and every province. Njengoba sengikuchazele nje ukuthi besine national summit ngeweekend nomhla ka-5 and 6 April. Kulapho khona kwa introducewa lama changes azokwenziwa. Kwase ke uhlanganwa kwenziwa ama structures azoba azothatha i-leadership ukuthi ekugcineni mase isikhathi esifaneleyo seyizinzile kuzobe sikhulunywa ngendaba ye-launch. Kodwa kamanje ayisengakakhulunywa ngoba kuningi okusafuneka kwenzeke. Safuneka utholakala ukuthi njengalokho sikhuluma kunale provincial structure sekufuna kube khona ama-district structures, ama-regional structures, ama-local structures ngoba injongo eyokuthi yonke i-citizen ekhona eMpumalanga ibe ne-access kwi-chaplaincy service. Manje kuzoba possible lokho mangabe njengalokho sinama-wards nama-sub-wards as a province, as districts, each and every ward kube khona ama-chaplains azo-infiltrate. So in the process of developing a structure izosinika i-guidance
isilide futhi national office ukuthi okay, after this now we are going to form ama regional structures, so form ama district structures, whatever name is going to be given. Yeah, then we move forward. Awubeka nangube kahle ukuthi nisebenza nema structures onke la khona emphakathini noma betembusabe noma abasi betembusabe wonke umuntu kuyangithokozisa lokho ngoba bonke labantu lesikhuluma ngawo lama structures akha lo mphakathi. Angeke uthi umphakathi wakhiwa abantu labathide abawakhi lo mphakathi. Wenda nomsebenzi wenu ube holistically. Uma singaqhubeka lama ngoba ngiyabona lo msebenzi wenu muhle kakhulu. Enakudzingi nokuthi naniya niyoniketela uncedo la emakhaya noma kuphi la niya khona etikolweni njengoba usindawuya banibude usikodwa ngubani ake khuluma ngale uniform yenu. Okay, ngiyabonga baba. Ukhulume kahle ukuthi akudingi masingena kulama institutions lama structures sibuze kufuna ukuthi kube khona indlela yokuthi izi introduce but ke once structure sesifomekele kahle then sesizokwazi ukuthi si channel the way ekumele ukuthi saziwe ngayo laba every corner of the community at personal, at individual, at group, at community level. Ufuna ukuthi kwazi kunento ebizwa nge-medical and community chaplain. Manje ke ukuze ke singalokho sibuzwa ukuthi nobani nini. Kubaluleke kakhulu ukuthi one sibonakalise le ethical, le moral na le professional dignity yethu siyithwala lapho siya. Awubeke. So ezinye zezinto ke okuzothi nje bakuzo develop kwenziwe kahle ama structures then sesiya nikweza amalokhuzana ukuthi nansi yethu for example nanka ama terms of references enizosebenzela phezukwawo nina njengama chaplains nako enilindeleko ukuthi nikwenze manje yongena noma ngabe kuyiphi ingcenye ye community eniyakuyo kuzoba khona uhlelo lokuthi sengiyabekisa nangu uMaziya ulapha eNelspruit uzokwazi ukuthi aservice 1 2 3 skills ake ngithi schools or these clinics or these hospitals before akwenze lokho like in any other community entry process kumele kube khona introduction ukuthi okay nina ke school bani hospital bani nizosebenza kanye nalama chaplains once sekwenzekile leyo bathini i-community entry process then kuzobe sekuba easy ukuthi noma nini uyangena nakhona akunomane kwenzeke ukuthi uzomane uthola sewutheleka bafuna bakulindele ukuthi uhlelo luzohamba kanje schedule sihamba kanje bazi ukuthi mabekudinga bakuthola kuphi nawe futhi bazi ukuthi utofika nini lapha kuleyo ndawo uyosebenzela kungabi ne disorder kungakho ke ezinye zezinto ababhizi ngazo national is to restructure the way in which uniform is going to be worn and by who and when ngoba akufuneki nje babenthali umuntu aqhamuke nje esefaka iuniform ama chaplain ufuna ukuthi kube khona i-accountability ne-responsibility ukuthi uma ngabe u-responsible for a particular area u-accounta kubani uphendula kubani wena ngoba makwenzeka anything ukuthi nansi i-chaplain laphayana eJerusalem ibonakala yenza kanjani eJerusalem oyifola under district eHlanzeni district eHlanzeni ubani lamalokhuzana lama commanders akhona or ama champions akhona kuyobuzwa wona afuna abe clear ukuthi lapha nginobani and manithi ngibona ubani ngoba ngiyamazi mayigqoka uniform ngiyamazi so that avoidwa in ukuthi abantu bazovela bagqoka uniform ama chaplains basebenze besebenza umonakalo bese kuthiwa igama ama chaplains enze lokho ngiyakuthanda lo mqondo we-uniform ngoba ukwenda ugame abantu bakubone bathi ukuthi nalo uncedo la lingakhona khona njengoba usho ukuthi niletha
nale lesimilo nokuthi phatha kukhombisa ukuthi nina belikhethelo professionals emsebenzini wenu abantu babe nelithemba kini bathi ukuthi nangembala khona lokuhle lokungendeka nangabe laba bahlangabetana nempilo yethu ikakhulukazi basilethela lokho lesikudingako. Sivile kabanti la usho manje ukuthi ngiyawenda lo msebenzi etikolweni nisengangena ngithi nisatawungena ngikhulume lami ne-collaboration lo mtimba we-moral regeneration noma singakhulumi ngayo la ikhona etikolweni ngabe niyacabanga lokho ukuthi ni-collaborate nabo ngifuna sikwende lokho kuze kusetshenziswane ngoba phela sonke umsebenzi wethu lesiwendako ungilolo othuthukisa sibe noma nini nibuke etakamoya nayo i-moral regeneration ibuke ini takamoya kodwa ifuna ukuthi ingqondo isebenze ukuthi umuntu abone ukuthi la ngime khona angemi kahle kufanele ukuthi kuhamba kwami nekwenda kwami kuntshintshe ungaphawula uthini thina ne-moral regeneration movement funa sihambisana nanoma njengoba ngisho sengakabi ne-defined way of how we gonna do that, but we are definitely in principle siyasebenzisana vele akafanele ukuthi nina lapho nikhona i-chaplains ingabi khona. Siyakuthokozela lokho kakhulu manje ngifuna kubuyele emuva kancane kule palliative igama lelimnanzi leli palliative Ken hawu ngilithatha phela ngami leli alikho lelo alikho uthini palliative care palliative care ukhulume ngebantu labangathi banaletifo leti life limiting awubheke labaphila nato letinye tetikhathi tiyaba-depressa letinye tetikhathi tibenda bacabanga ukuthi abasi bantu ngalokuphelele letinye tetikhathi tibenda batingabate nabo ngebubona niwubona lo msebenzi wenu ubaluleke kakhulu ngoba ubuyisela umuntu njengoba ukhuluma nge-restoration umbuyisela la kumele abe khona lo muntu bese kadzangele aphelele amandla angasanalithemba sekatilahlile atikhondemile ukuthi awuvele kwami sekuphelile bese nini niyaliletha lelo themba. Ingaba khona ama-cases make lowatiko ngaphandle kokusho ukuthi bozibani sekuke kwendeka yini lokuthi labanye basho ukuthi itolo benginje ngiyabonga kini chaplains ngemsebenzi lomuhle leniwendile empilweni yami. Ngiyabonga babenithali. Angisho nje ukuthi ngeke ngavakashela lo munye ogulayo kakhulu from one of these life limiting conditions engimthole ephansi ngalolo hlobo lokuthi ikhanda lakhe vele bobona ukuthi vele sekusela ukuthi liwe phansi the way ebonakala esilahle ithemba empilweni. So ekukhulumiseni naye ngabuyisa leli themba kuye ukuthi hayi ukhona ongaliletha ithemba kuwe more than ucabanga. Jesu uyaphila, Jesu unamandla. After all, of course sengikhulumisane naye ngamthola ukuthi uyabeliever ekutheni Jesu uyinkosi, uyabuyisa amandla amasha kumuntu amenze ukuthi aphile. Ngoba kubalekile njengoba ngishilo ngifuna ukugcizelela lokho siyarespecta ifaith yomuntu sisebenzela phezukwayo. So ekukhulumeni naye ngafinyelela ekuthinini ngithandaze kanye naye. Sathandaza masiqeda ukuthandaza adonsa umoya wathi sengingcono. Mangiqeda lapho ngachecka ukuthi manje ke ngoba ngiyambona ukuthi nomzimba wakhe vele sewubalekile kuye unciphe kakhulu ngafind out ukuthi wenze njani ngendaba zemali. Ngadiscover ukuthi umuntu obesebenza kodwa ke ngenxa yokugula usehlele ekhaya but imali yakhe ngamkhuthaza nalabo benabo ngoba engahlalanga yedwa ngabakhuthaza ukuthi bamsize ukuthi adle
ukuze lokusekaphilile la ngaphakathi kufuna ukuthi aqine manje. So kubaluleke kakhulu ukuletha uthando kubantu nokuletha ithemba kubantu nokuthi ekugcineni kube khona i-full restoration. Asinakukhipha lokugula kodwa somenza ukuthi as-discover ukuthi there is still a lot angayenza than to give up. Ikhanda the way belitsheke ngakhona belitsheke ukuthi vele sengigive upile but mangihamba bese sephakamisa ikhanda esehleka nokuhleka. So siyahlangabezana nama-conditions anjenganalawo kakhulu. Khona lo munye wayede ehlushwa ama-spiritual attacks wesibili manje. Uyazi bene-physical injury from spiritual attacks. Uyangizwa ukuthi ngithini mthanda? Angithi spiritually, it's not supposed to have ama-physical traumas, but be physically injured from ama-spiritual attacks. So bese behlala ngefear. Masifika lapha well besihamba siwu-2 ngoba vele kubalulekile ukuthi mawuye ekhaya lo muntu ungahambi ngebe u-2. So besu-2 lelo langa safike saba counselor, saba khuthaza, saba khulekela, saba nikeza nelizwi, but we had to ngifuna ukugcizelela, we had to first assess ukuthi what is their source of faith, and then we moved from there. After praying sakhule nabo samuva nasendlini simelana nemoya. They were okay. And they must say the follow-up food thereafter. But right, since that time, they never had lama spiritual attacks anymore. So I've seen quite a number of them. So I can just cite those 2. Kukhuluma kwakho ukuthi ulimele emoyeni kodwa ulimale physical. Laba labaye banakane ukuthi isolution lokule ngibukene nako ayikho insango. Bantu laba affected emoyeni. Kunjalo baba ngoba angithi uma ngabe uthi uyacalada ngapha kwa right kwa left phambili uthi uyabuka emuva awutholi i-source of solution. Abanye bevele bafinyelele lokho. That's why kubalulekile ukuthi amongst the other things esiwenzayo we provide immediate support. Immediately you hear ukuthi kunomuntu o-traumatized ngaloma yiluphi uhlobo u-distressed, vele i-distress akithi iyamove kuma-stages kuze kufike ekutheni udeny impilo. From there uzibona ukuthi uzibulala is a solution. So we rush into those areas bese ke siyabakhuthaza, then angithi uya-assessa ukuthi after ukhulumile lo muntu usekuyiphi level, umuve kuyiphi level, uzokudinga mhlawumbe uthatha isikhashanyana naye okanye uphinde umvakashele. So senza njalo ke kulabo bakhuthaza nje ilabantu ongafuneki ukuthi ube nesikhathi esiningi ngaphandle ungekho ku. So makube nesidingo sokuthi uqede umshiye, you phone again, how are you, how are you, phinde umkhuthaze ngalendlela lokuthi ubuild lelo kungana lele the spiritual health yakhe, spiritual strength yakhe, as I realize that there is life beyond the situation abhekene nayo. Kodwa nakubangitulu kwemandla ene repair. Definitely sengiyabekisa nje ukuthi mawuthola ukuthi lo accessiyo nje emotional trauma kuphela, sekune psychological trauma eseyidinga i-psychologist. Hayi lena is a social ill esey beyond ukuthi angakhonakala ngalokho engimnikana wasimreferra kuma-social worker lapho bezomsiza. So psychologists will even refer to the doctors. Uthi hayi doctor lapha ngibona ngazathi uzodinga ukuthi i-blood pressure yakhe uyihlise nanoma sengikhulumile naye, but ngoba mangabe kunesidingo we can even have those things assess. Angithi siphinde sisebenzise nalo ukuthi simanesi. Ngisho thina-ke simanesi bese bathathe advantage, but generally speaking ordinary people are also trained to be chaplains. So makunjalo bayakhona ukuconsulta. Ngoba bengifuna ukubuda la manje maziya usina ufika kudokotela uthi udzinga lokhu nalokhu nalokhu, dokotela kasho yini ukuthi ungubani wena kodwa unginikethile impendulo ongayiphinza futhi so that umbukeli eve ukuthi kungoba nani ngikuleyo mkhaya. Ngiyabonga, angisho nje ukuthi masithi ordinary people, who can be a doctor, who can be a nurse, who can be a teacher, who can be a policeman, sibaningi vele
with different expertise, with different professional backgrounds as chaplains. Yeah. Kuba ne-advantage ke lama expertise ethu kumanye ama-situation. Yebo. Angibekise njeba ngisho ukuthi lapha ngiyabona ukuthi hayi lena seyifuna udokotela ayo-check-a ushukela wakhe ayo-check-a i-blood pressure yakhe because you can see ukuthi lo muntu lona vele even ngoba siyakhona nokuthi usewuthi asengi-check-e i-pulse mawuthi lana vele udinga lona usedinga i-drip yabo akusiye lo muntu othi uzomphuzisa amanzi ngenkomishi so ilo esikudiscover masenze i-assessment assessa bese asizutshela ukuthi dokotela lona une-diabetes sothi dokotela besithi nje lona sicabanga ukuthi umu-assess ngoba kweyethu i-view udinga usizo soso bara ayisiyadictator kuye siyamguide ukuthi according to assessment angase adinge lo bese udokotela ezenzele yakhe assessment ngoba nathi suke senze eyethu assessment. So lokumnanzi la ukuthi le chaplains yakhiwe bantu labanemakhono lahlukahlukene kanjalo bafundisi labashumayela ubashumayela abathandaza ubathandaza lababonako kuletitaka debunesi lapho khona bayancedzisa lapho bekuyinto lephelele ingumtimba lophelele ngiyethemba nabo thishela bakhona all of them just name it it's there awubeke kushoda nje kuphela bo cameraman bakhona nabo angithi say ordinary people anyway ufuna babe khona nabo batothatha lemisebenzi emihle ngilele siyendawo siyabonga kakhulu make Maziya chaplain Maziya lokuya lapha ku medical and community chaplaincy umsebenzi wendako lokukhulu kangaka sitheke namhla siluhlelo umthombo wokuphila bantu abaphile bathole le knowledge noma lo lwazi leliphethe ukuze ukuthi nabo bancedzakale etindzaweni tabo ekuhlala. Nangabe so ushwambakanya lenkulumo yakho ungayishwambakanya uthini kuze umlaleli ayithathe ipackage? Okay, ngiyabonga. Ngingayishwambakanya nengisho ukuthi ngaba khona ama-chaplains akhona angilalele mhlawumbe amanye ase-discouraged ngoba mhlawumbe bebona ngathi akukho okuqhubekela phambili. Ngiyabakhuthaza-ke babemthala ukuthi kunento esibiza nge-restructuring of the medical and community chaplains lapho kuzoba khona izindlela ezingcono zokusebenza kunalezi ebezikhona ekuqaleni engaba ama-reasons okuba babe discouraged nokuthi kunama future plans ukuthi establish nama centers for developing young people ukuthi basebenzise amakhono abo to bring awareness of these social ills among the people. Base nabo in the process bakwazi ukuthi bathola ama skills labangawasebenzisa for getting employment or for starting their own job programs yabona bazenzele imisebenzi yabo. Ubalekile lokho. Sibonga kakhulu ku chaplain Maziya bekunene ndamcela ukuthi avalelise khona Stew shwambakanya nohlelo. Babenthali angisho nje ukuthi ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokuthi ungiphelele ithuba lokuthi ngizokhuluma ngale organization yethu entsha engakaziwa abantu abaningi abanye bakayi understand kodwa ngiyacabanga ngiyakholwa ukuthi emva kwale conversation esibe nayo kukhona ukukhanya okuzoba khona kulabanye labesebumnyameni ngayo. Sibonga kakhulu nathi make chaplain Maziya ukuthi ukuniketele lithuba lokuthi ube ingcenye yethu kulolu hlelo umthombo wokuphila. Bekunene nithi vele nathi sikhulile silitholile lwazi ngoba kumsebenzi wethu ukuthi silifune lo lwazi nawe ulifune uzolithole siphile kahle ebheni lakithi live la sisenkululekweni khona enzandweni yeminyeni. Inkosi yemusa isibusise sihlangane ngalokho.